Asama esi wo aye Wesley Cathedral wo sunyan Methodist asore wo ene se abrana omoye aye Bible studies in church no sofo ma kwan se obiya timi bisa no se Bible studies de utimi bisa asem na we na ye maame ba ko a wo asore wo eka ensem bisa sofo se sofo ye se wuntua tais na se wonye ya oye kromfo eno se sofo na sofo ni kas ane enyo no na eka na ye Bible na eka no se saa se Bible na eka na wo sofo a wugina hoi from also stewards so bishop so ekosi suro nam ya kromfo ene se meba asore na meba betwa ntutu dudu tat no na se asem bi to me ana se me ho ka na asore ne ba no the 5 million mamea na biam so sa tais metwa no de bia metwa bia 500 cedis ana se 50 million also 50 million metwa tait ebi se onti asem to na asore de 500 Ghana cedis ene ba beboa no ebasara asore no abu no eye omobu na ye krono no sem na omo eye ena osa akire mu se first no na omo wo welfare ewo asore ho welfare no mu se asem sia asore ma no mu twia abra asofo no ba ye na omo yi welfare na firo no omo hwese asore ma no eso ate enam welfare no so ma nkrofo bebre ejai asore no evisa asore ma no eho ekire wo mo ena ties no mu twia no omo hu se sofo no de boa asole no ema no nti abasa mfa so bia anye dai eni so ena asem beto awon aye nkrofo won se die nti na maame etimi anya akokoduro etimi asole agina aka saa asem no so we abra na sofo no saa Bible studies no course no so a na otimi to omo streaming no live e won Facebook ama nkrofo so ehweze die ne kan ye maame hu be ne timi bebra maame a otimi anya akokoduro asem a ha nkrofo ntimi nkan ene de ye maame ne timi anya akokoduro etimi asore aka saa asem na e wo sofo pemu enim abra sofo omo ye Bible studies yanko ni nkoti kwan a ye maami efa so e kire nsem e kire sofo Bible say ye de tu true mu no awrade amakwan a me yamfa ye nsanka ye to so bie mo say obi a obedi ntutu so duru now ye anroba anya me na me kan Bible papa Bible na ye kan papa ye kan anroba na from wo bishop so for keto aso asori mpayinfo steward for so mo ya kromfo serious okay mo ya kromfo papa wo kasa na wo sa ka bibi she ho se se ugba mi wu untu atait obi bi wu mo ma o tom tro no wan ka se obi bi wu a yemfa tight enkotua wan kan ne wom papa se mia me de me ho yemfa nto ho a na wo kan bibi se obi ye adwuma contractor otimi tua tight fine me ye adwuma said ye wo kan no sa na tie I can pay tight me to metua tight kese pa mintua o dia ma mintua ne se dia me pe na me de ba dia ka na me de ba jia dia me pe wa abonsene fine me maami bewu me maami nyanwuye me papa de obi anim sa asafo yi mu wawu dada etare me moma so anti body tofa enti bia papa ja me kwa me kasa wie kwa na obi ankasa bia me no ano na yate ase papa de etosu bia tight no a wo ka ho asem no me maami ba bewu na onyanwuye na ma betua tight kuku dame na wa be asori ma be yi asori ba tan ko abe yi 5 million se mo famra na ma page 50 million dia betua tight afi me ka bom se sen okay time na ye tua welfare no na dan na mu ye ma obi nya adwuma na oni sika ode ye adwuma obetua tight mo se an se obi bi wu unya asema wan tua tight a wo ma obepe de en wa ha okay papa train no ye tell me want to me papa de train papa train fine time na ye tua welfare no na ye dan mu ye ma because onye adwuma kra na obetime tua 10 cedis or 5 cedis with welfare obeka ko support no na ne onye adwuma na obetena ha na wada bia obetena ha da bia obetena na ne bibia wu ne onya problem mo se won tua tight nti wonko oba obeja ya sorry ati the next person nti ye maami na akire sansemi na akire sofo panyina abra na wo lead Bible studies ewo Wesley
cathedral eye Methodist ewo sunyan abra no moye asole kese ewo ho a wachire sansem wiem na de na sansem na beto abontene ena nkofo bebre boy maame ba se waya ade because semwe ha nkofo bebre na nkofo so entimi nyede enka na ye maame atimi nya koduro akan na nsa asema nkofo sa kan koma ni se na ka ye hwese sofo no ebeyi asema maame kan ya no wan ya no nkofo so kase na se sofo bu afu na obesa se otwa ye maame no kasa no so ene ye maame so ka se sofo se ono nko na asem wo ka wie na obi an kan asem bi a eye because nim se na asem na wo kan asem hia ha sorry ma no nemom omuntimi nka nkofo so kase ene sorry ma no so ene bia ne ye maame na ye meeting no na ta na chi ama otimi nya koduro etimi ede beka sasemi ye hwese afi na asem ya ba ebekọ the Church of Methodist ebekọ mo aso ye kasiem na ya hwe so mbe buobuo ho ni ya hwese asema maame kan ye no so no bekọ adwendwem no di moye beba ana asesei emre ene nkrabia na bekire ye behwe se moye bi afrim eba ye van kamam ye de beba ba abesom 24/7 ya hwefo ene na subscribe like comment share ma foforo ono nya bi hwe bia eso ebenye bi awe mediane Brito Nana Safo Edukantanka Makram.